Алуу. За хүмүүстээ Сквадрамгийн наран сүрдүүг нэлийн хурдан газараа гарааныхаа хөрөмдрөө явж байгаа торгон мөчийг таавхандаа үзүүлж байна. Наран сүмэн баяр наадмын 71 жилийн баяр наадамд 31 газараа үртгэж гарааныхаа хөрөмдрөө явж байна. Сквадрамгийн асарцмаас асарцсан байна. Дарин сумаас асарцсан байна. Монгол сумаас асарцсан байна. Дөрвөн сумаас асарцсан байна. Арга сумын чамын ардтай Сквадрам мөчөлөний хонгороо асарцсан байгаа. Наран сумын ардтай Эрдэнэтийн көчрийн ордоор асарцсан. Асарцмаас асарцсан. Түдээр бүхэрдээ хонгороо асарцсан. Эцсийн жил ирээд наран сүмэн баяр наадам 5 дахь жилээр мартж байна. Эцсийн наснаас хойш одоо наран сүмэн наадам яг цаатан пасадана мартсан байна. Сквадрамгийн наран сүмэн одоо түрүү Эрдэнэтийн көчрийн ордоор газар. За амурцуу Лондонгийн квадрын хаяад заасан Түдээр бүхэрдээ маган Баатрын хонгороо гэсэн 70 жилийн ойлорогдсон арсуудад боддог цумагаар гэж байна. Наран сүмний зүгээр ингээд Сатбаатарын Зүрмэн бэвралаад болсон байна. Түүний урд дээр асарцсан. Чөтгөө асарцсан байна. За Сквадрамгийн наран сүмэн 71 жилийн баяр наадмын хурдан газарганы удаа гарааныхаа хөрөмдөр ирж байгаа торгон мөчийг таавхандаа үзүүлж байна. За ордоо азарганы төхөөрөмжний хараар нэгэн зэрэг сайхан орлоо. Сүгчрэ. Хой, сүгчрэ. Суу. Хой. Харчидоо Сквадрамгийн наран сүмэн төв 71 жилийн хурдан газарнасны ямарчны орлоо гарааныхаа хөрөмдрөөс нэгэн зэрэг сайхан ирж байгаа торгон мөчийг таавхандаа үзүүлж байна. За хатсан орчмоор наран сүмэн төргийн сүмэн настай шишгатар амгаалцаа тэр ам өдөн дээр наран сүмэн төрөг нарны утга гадаг яаш сүмэн төсөө шишгатар бүхчүүдний амгаалцаа ам дээр за урагтай бүрээ атраа наадмын боротоор гөрөөч ухтаа эднаатраа бүрээ атраа горогтай. За дөрөвдөр түүний цаасаар наран сүмэн Сумын хаттай Солтимэндийн дэвшин зэрэг бүрээ атраа 12 номертой орцмаа руу тавтар анган сүмэн яг Батбаатрын аавшаа 550 автор наман хайцны нэмэлт хонгороо наран сүмэн зүрийн Сумын хаттай Эрдэнэтийн көчрийн хараад гэсэн за 5 азар өмнө дээр 6 азар наран сүмэн Эдгээрийн сумын аюултай Монголын зэрэг талаар 6 дээр наадлаар хэрэг 8 дээр чи сумын 2 дахь залуу яж
사람들 안들어대 남들 마트를 엉그라들어 다들 나가르 남들 엉그서 기스트 엉그서 왔다트라 나는 어떤 거 저희들은 이까트라 나한테 엉그서 이제 다른 집이 됐다 뭐 알아보는 사람들은 목소리는 모르겠다. 눈에 다 따라서 눈에 맞지 않는 것 같아서 나랑 가로가 안 돼. 나 이렇게 기분이 나 쓰는 것 같이 그래. 내가 많이 들은 게 같아. 눈에 다 남마트 그래. 총으로 나쁘네. 소변 같은 거 그런데 못 잡고 아니 아픈 거를 보라 나 다른 소면 맞지 그냥 그물이 잘 갔다 저 가르쳐 내가 볼 들어왔다. 뒤로 내가 빠 똥좀 떨어졌다. 모르겠다. 아픈데 모르겠다. 우리 복수다. 아우너 우리 복수나 맞다. 그냥 툭 나오는 거라서 알아보는 거기 엑스페인 같은 하나 다 오른 그런 알아갔다 들어가면 왜 저렇게 알아 그런 게 있나 baru nggak terkenal. Nah, ini nih, nah terus tahu tur terus, apa? Karena udah katanya semua kat pun, nih orang terus, tahu terus. Orang terus, kemudian cara terus, tahu terus. Kita kami terus kan sudah tentunya kami harus ikat mukti orang udara sampai udara sampai itu nanti betul para truk orang orang nggak tahu orang truk karena sudah baru pergi kami nggak orang seperti itu sudah kami truk angkat orang orang kan harus keluar nih sama di situ udah sampai harus keluar benar ini maksud itu sampai terkadang harus men itu menjadi benar dunia nak harus seperti turun ini terus saat haro segi dia macam saat putar kemudian diterus setir saat antar cici tak sudah katakan ada itu kalau
За. Үнээр нарны нарны улгатын хамгийн цааш экваторын бүтээн ордоо. За бүхэн жил нарны хад 60 жил 70 жил байд. Асуумын баяр хатам түрүү. Жүхэн орон жүхэн хабар хатам дамаа үтүүдээ 22 он заанаас масаагүй 23 он атар хамтлагаа баяр 24 он гавчгаатар түрүү. Яна. Харин хатмынхаа бүгд 10 жил өнөө хатар наран зүгээр юм. Нөтэ хүсрэг аратах. Батрамгийн наран бүгд хоёр наатан түрүүгээр турсан. Заавар наран сумын алттай тагны батрыг хараад сонжор болсон ба. Даа очиж даана жоо. Дөрөвдөр намын нэг бүрийн шүтэн хонгораад хавсар намын урдгаар нэг барьж өмрийн дэлгүүр байраад хавсар 6 дараа хүмүүс байж автогаар за дадаад намын байж хөтөрөөд баг хаалган үснэмтэй 8 дээр амматай хонгораад байна. За эстер намын аргин таасрын даваад Дараа тарах түүгээр нарцны өдөргөн ач экватор мэрэгэн энэ экватор хэрэг садарнууд өдөрөн гурав өдөртөө сайн тэжнээ бүтэнэмнэтэй хэрэг тасаа нарцны өдөргөн одоо яч сараад санжир дээр тасаа энэ орж ирсэн би дөрөв төлөвтэй хэрэг тасаа ампара Завтури 10 тийм ээ. Дараагийн тэр натсамэ. Нэг дөрөгийн одоо яц сүмэнд бачраа. Бишэндэрээ бүрээ адраа. Сүмээ саппортны харцаар орж байна. Өрмөндөө хараад 14 тав орж байна. Өөрөөр хэлбэл за тарина. Аход ингээд стартаа. Акшн атадаг жахтар хараад. Арам Чака. Патр. Армэ зурна. Угат матр патр. Ай мөхтө. Троп. Жарвар. Вортар. Аны тро. Армэ. Апа. Эва. За өчигдөр 3 азарны ард дотор 56 нам экватор өнөөдөр энэсмэндэн албатай даваагийн мар атрах тэрний цаатар хэрхэн дуртай төгсөн энэ дэлгэцтэй хасаарсан ба Санжирдээ хараад амганы санжирдээ хараад сатар байж. Атаа нам намсны өдөргөө ани төс асам наале паратрон амдэ. За арта тамна натэр
Баянгэрн экваторээр нарны залуу яаш дэлгэрчтэй өмнө нь дэлгэрчтэй яриад байна. 10 дээр тэр манай 10 дээр энэ 3 дугаар залуу яаш тэр өгцөө бүрээ орлоо гацсан бүрээ Батна ордер төлөвтэй чаар. За хаттай нэгдүгээр нэг шахтартаа за сумын байр түгээр цаатгаа. За ордер харсан сумын гояч батгатрын хараад ордер яран насна авчихсан за хорогдаад. За програмдэр сумын гояч Арамбатрын онгороод за зүтгэн Аран сумын наад 20 он зүтгэн амаа өдөөдөө сумын наад зүтгэн борвар араад Аран сумын наад ятад амаа өдөөдөө соёлаад амаа өдөөдөө наад сумын төв аднийга хайрцсан хайрын дөрвөлсэн онгороод за автай Оргатер Аран сумын Outdoor අපගේ සංකේතය අතට අනුසුමේ outdoor ඇඟිල්ලක් ස්ථාපිත කරනවා මර සාධාරණ අර්ථය ඒක ජීවිත මොකද සාර්ථක කරගන්න දුක්තර 자, 내가 나는 좀 나는 그냥 생각을 해야지. 그 같은 목적에 엄마가 또 흔들어 그래. 자, 나도 다시 내가 시간세가 같이서 아무것도 그래. 좀 해야지. 이때는 고치 알았더라. 나도 어때? 맞으면 오르더라 그런 거야. 그런 걸 단순히 봤을 알았더라. 한 거라도 다 오르더라. 분들의 그런 걸 써야지. 내것도 감각 분들아. 한 거라도 나가서 소매 머리 놔. 아이 들어와. 나 무슨 일 있을 것 같은 거 하나 하면 다른 집에 돌아갔어. 나도 너도 맞추는 거 한다 이런 거 있겠습니다. 데리고 온 것 같아. 밑에도 또 갔다 이거 붙어라 아무것도 없는데 알았더라 아무것도 없는데 알아 어떤 날 그런 거로 쏘르지 저런 날 붙어야지 그런 놈이 맞았으면 알았더라 모른다 자 나 고라더라 우뚜레가 있다 들어갔어 아래가 있다 들어갔으면 같은 매트를 때 정수미 막 또아트리 알았더라 진짜 알아서 다른 데 따서 이렇게 있던 거 준다 다음때는 수는 거야 나는 봤더니 안 그러더라 다 저러갔더니 나는 수는 거야 이렇게 어떻게 붙어서 저러갔더니 다 어디다 줘 간트브레 간트브레 나는 소리 실뜨고 일단 죽던 저로 또 참아나 자 나는 소리 ник 들어오기 들어오기 수면 사도야 사도 산지런데 그래서 저러갔대 자 돈이 알ter 나도 나는 소리 돌아오긴 또야 에투치 우리는 이렇게 해라 오늘은 이과트리 해라 또 사서 자 우두린 거 저러갔다 로치가 저러갔다 로치 자, 어떤 데로 따져 식대한 거라서 감당하고 나름 밑에 모르는데 바로 와도 다른 데로 해도 못 그래보신다 어떤 데를 생각했지야 나 가도록 할게 애니트가 나다 애니트가 들어내가 뛰어온 거라서 나도 없어 나는 아무튼 그때 사수 생각하고 말았어 아 이렇게 똑같은 같은 것도 어디다 줬어
자, 자. 그래. 나도 그때랬다. 알았대. 나도 오늘 때 목선 오름 같더라. 제가 또 웬들 그랬다. 나이라 난 오르토르 소민갈 때 시작했대. 저렇게 맞대. 바라서 다. 하루 종일 내가 쓰는 거야. 나름 맞대. 자, 아무로 타고 맞대. 맞다 돌아가. 나는 소매가 이것도 시키나 도둑들 나 워르로 소매가 꽉 알았다. 나 워르때 아무것도 나는 소매 나는 놈이 맞다. 소매가 나는 놈이 맞다. 알았다. 아무것도 좋은데 나 웃는데 워르때 소매가 맞다. 알았다. 나 웃는데 나는 소매 나는 것도 가면 소매가 떨어야 목적안에 그것들은 목적안에 없는데 자 다른 소매 어디로 갔다 안에 실수다 줘 했고 이 수업도 한절 썼다만 아무나 그래 좀 같다 자 어디다 들어나 어디다네 아무나 같은 소매가 또 실수다 초반에 아무나 또 이세워라 아무것도 아무것도 다 아무것도 사태 알았던 아무것도 알았던 자 워럭들 만수리서는 남기는 막사태 알았던 워럭들 아무것도 대로 아무것도 막사태 알았던 아무것도 다 힘들어 소리 나르는 거야. 나 거기서 나는 소리 듣는 그렇지. 나는 거더라. 아무나 들었어. 그때 아무것도 무슨 거야. 같이 알았대. 나 어떤 나는 소리 나르는 거 그런 거 그래. 같은 무슨 안 그랬어. 뭉치거든. 우리가 잘 껐어. 잘하게 기도리요. 이거 마치는 이거 때. 자인 보츠가 없음. 일단 저걸로 지금 오거든. 네, 말. 자, 들부터 나서면 돌아가는 인자도야. 살아던 상태인데 그랬던 건데 갑자기 저는 같았어요. 그래. 알아들어 다 살아 쓰는 거에 다른 바트에 한 거라 다 다들 다른 쓰는 거에 다 주마트에 오늘 또 사료가 주마트에 사들어 사연 뭐 주가 하나님 도가 들어갔다. 그렇다가 들어가서 아닌데 밴드가 들어가서 어쨌든 데려서 나가 너무 또 나오는 나눠서 그때 제일만 잘했어. 나는 나도야 얼마나 들어 보다 나 그러면 나는 그거 걸어서 나도야 사는 사람들이 자, 이니까 들어가 단순히 걸어가기 나이는 게 있고 배라 들어 나 들어갔다 그러는데 나좀 이렇게 가서 들어가 있더랬어. 나 됐지. 나 되면
이거 알아서. 자, 아이라트는 우리 사람들이 잘 알았어. 가서 남북한 것들 자, 아, 그런데 나는 소리. 근데 전문가 집 같은 쪽은 안 가서 나와서 나서만 한다. 아, 그쪽 뭐들 진짜 나는 소리가 또 같으니까. 상대라 아무것도 안 하고 그래 같이 아닐 수도 해야 되니까 보정 쳐 엄청 자, 나 죽고 싶어. 야, 아무 데서 뛰다. 너 그리고 스킬 가라. 나는 근데 나는 왜 이렇게 같은 데를 뭐 뭐야 시작다 그래 알았다 자 어디가 나를 다 일부가 들어가서 아따 생각을 해야지. 맞지? 이거 비슷하다. 문들은 알았어. 그러게 다른 데로 가서는 똑같은 수가 막 하고 없지. 자, 아무것도 엉거스면 왜 좋아? 토마토를 알았다, 아무것도. 자, 나는 쓰는 거야. 안 누르면 막 토마토를 엉거 앞으로 나는 쓰는 거야. 자인들이 왜 토마토를 우리 앞으로 나는 쓰는 거야. 사람들이 산지르비 해라 그랬어. 알 수는 그렇다. 너가 나는 쓰는 거야. 사람이 없으면 토마토를. 바로 앞으로 다 나는 쓰는 거야. 그것이 알았더라. 나한테는 쓰는 거야. 나는 마트에 한 거라도 나한테 이길 수 있어. 자, 진짜 나는 쓰네. 다다야, 드물이 내 집을 축제 해랬더라. 축제. 세아로, 그때. 해랬더라, 불었더라. 아로는 게 그때 한 거랬더라. 자, 나만 쓰러져. 세아르 때 없었던 동안 다운 질. 고도로 들어가고 거 хоёр50 질. 스쿼트라는 나는 쓰면 나도 되긴 질인. 아, 매일 나도 보통 해랬더라. 이렇게 난 매일 야, 다 되게 하나 저리가 마땅 아트라가 어떤 소들이 어떤 목소리를 따라서 하는 할지도. 자, 나도 이것들이 안 통으로게. Хоёр төрөгийг залуу яж миний яриад зөв ингэ төвш ахыг Ухаатаас юм 90 жил төвлөж яриад байгаа байгаамаа. Би төл. За заавардамд хэмжилтүүд байсан. Нөдлөн 70 жилдээ амуу төцөө. Тэгээ 2 жижиг нааданд харигцаа. За ирлээ дараа дараагийн орлогоос олон сайхан харигдав тэгээ. За баярлалаа.
За. Жарч. За толгор төр байгуулагчсан 2235 жил. Ардын хувьсгалын 105 жил. Сүхбаатар аймгийн Наран сумын түүх 71 жилийн хойд хурдан хайр азаргаа хэрэглүүлсэн танд баяр хүргье. Тэгээд та манай үзэгчдэд өөрийнхөө болон азаргийнхаа удам өгшил урд түмэн хамжилтын талаар танилцуулна. Миний азраг дааганда Наран суманда нэг удаа таваар ороод тэгээд бооцонд нэг ороод өнөөдөр сайхан таваар орж байна. Их нь манай унранг байгаамаа. Эцэг нь манай Наран сумын аймгийн алдартай даваа гэж хүний хайр азраг гэх юм аа. Сайхан урд юм байна. За баярлалаа. Дараа дараагийнхаа оролтоноос олон сайхан хайр хүргэх хүртээрэй. За баярлалаа. Баярлалаа. За баяр хүргэх. За баярлалаа. За толгор төрийн 2235 ардын хувьсгалын 105 жил Сүхбаатар аймгийн Наран сумын түүх 71 жилийн хурдан азраг насны мөрдөө уралдаанд за хар азаргаа амаа үзэн дурлуулсан танд баяр хүргье. Тэгээд азаргийнхаа удам өгшил урд өмнөх хамжилтыг болон өөрийгөө наадмын зохион байгуулалтын талаараас үзэгчтэй сайхан танилцуулна. За ингээд ахын энэ хар одоо дааган цагаас ирээд ахын энэ одоо болгоны айл юу алзан самын болгоогүй одоо тэгээд даагнаас нь авсан тэгээд одоо 3 орцсон одоо тэгээд соёлонд ороогүй энэ жил 30 гадар танай гаранд орлоо. Сайхан байна дүүдээ. Үнэн баяр дүүдээ баярлалаа. Наадмын зохион байгуулалтын талаар. Энэ наадмын зохион бол янзын гоё юм байна танай. Энэ нарангаа хүндэлж ирсэн. Морой нэг давхрыг харах гээд ирсэн тэгээ ишгүй сайхан байлаа. Манай хүү үйдэг. Ишгүй сайхан Наран сумдаа орлоо. Нодлон соёлын дөрвж ирсэн. Танайхаа дахиад дээ. Та нартай өнөөдөр наадмаа сайхан игээрээ сайхан наадлаа гэж хэлдэг. За баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийнхаа уралдаанаас олон сайхан хайр хүргэх. Тэгэхээр та нарын ажил амжилт чинь бүгд аз жаргал сайхан өгсөй. Өгөнө. Батаха. За толгор төрийн 2235 жил ардын хувьсгалын 105 жил Сүхбаатар аймгийн Наран сумын түүх 71 жилийн хойд хурдан хонгор азаргаа харагдсан танд баяр хүргье. Баярлалаа. За тамаа үзэгчдэд өөрийгөө болон азаргийнхаа удам өгчлээд наадмын зохион байгуулалтын талаар танилцуулна. За миний хонгороо Сармын тайлбарын болгон самаас авсан ийм азар байгаа. Дааган цагаас хойш бас сум аймгийн хүсийн чимэлтэй наадмуудад бас сайн хийж байгаа. Энэ жил бас сумынхаа 71 жилийн ойн баяр наадмад айргийн 3 дугаар төмөн олноо. Уяг bütнийхээ зам баясгасан. Сайхан хурдж байна энэ жил. За баярлалаа. Дараа дараагийнхаа оролтоноос олон сайхан хайр хүргэх. Ажлын амжилт хүсье. Мода. За толгор төрийн 2235 жил ардын хувьсгалын 105 жил Сүхбаатар аймгийн Наран сумын түүх 71 жилийн хурдан хонгор азаргаа дөрвөн мөнгөнд дурлуулсан танд баяр хүргье. Тэгээд та манай үзэгчдэд өөрийгөө болон азаргийнхаа удам өгшил наадмын зохион байгуулалтын талаар. За наадмын зохион байгуулалт сайхан бие журантай сайхан наадам болж байна. Миний азраг эцэг нь аймгийн алдарт байж Чимэд дөржин бүрний халзаа азраг. Их нь болохоор аймгийн алдарт байж Жамбын гомд дөрж бай оймс азрагны төл байд юм аа. Тэгээд дааган цагаас эхэлж хурдж байна. Өнөөдөр дахин хурднаа баталж дөрөвсөндөө баяртай байна. За дахин баяр хүргье. Одоо морцсон наадам болгондоо ер нь дөрөв магнат хурддаг тийм ээ. Өнгөрсөн жил 70 жилдээ 6 хурдсан. Өнөөдөр одоо ингээд Наран сумынхаа 71 жилийн хонгор азаргаа сайхан дөрүүлээ. Бас дүүнэр маань нарны хүлэг гэж энэ сайхан гал уяа бас байгуул өнөөдөр наадмаа сайхан зохион байгуулалтаа бас галын нээлт шүлэн насны морд дурлсан байлаа. За энэ
уралдаанд нь сахаахны хувьд л одоо ажил төрөл амжихгүй очиж чадаагүй та бүхэнд бас цаашдах нь уралдаан наадамд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай нарны үлэг галынхаа өнөөдөр 5 хайрыг хүртэл азраг төрүүлж 2 соёлон амуу 103 гэж ороод 2 дааг 4 5 гэж орлоо. Өнөөдрийн наадмаас 5 хайрыг хүртэл баяртай сайхан байна. За дараа дараагийнхаа уралдаанаас олон сайхан хариг төр хүртээрэй. За баярлалаа.